2 3 go. Mic testing. Tuko streets kama kawaida. Neeku ore tenaolong naa kagira ayaki ntae oltung'ani apa lotaranya osinkolio ojo maisha Enkai enkisisenye amu kenare nerrepi. Nitoki arany osinkolio ojo Enkai naibelekeny rishat onkatitin. Lakini mimi si muimbi. Kaji Daniel Ole Siteke yeye neyiolo live kiti street fox pops. Neeku karibu mtumishi. Ashe. Mambo bro. Poa sana. Messi siangai. Amen. Ama kanyo shejo ndangenoi karasha perdet. Musungu karasha perdet. Mayolo pia jinyo shejo ndangenoi neja kake. Kamuta ke yogo ndangenoi yoronyor Enkai. Reshipa pa yogo ndangenoi basi. Adolita ajo ore sai na kiti season doi omashoi. Kesipa ke. Kalo sinkolio shele. Oh, by the way, kangai dia leli kiarara teneyiolo live. Ore lele na Ben Kimorgo olaranyani. Lo sinkoliotin lenkai netaranya torishat naado oleng back 2015 mpaka sai eton aranyita neeku ninye ele. Ama Ben Kimorgo kanu oshi tayiolo ajo ira olaranyani? Atayiolo ara olaranyani telakwa oleng atii Sunday school atii akeyie kanisa eton ara kiti oleng mpaka naa nalotu ake abulu na inakata apa atayiolo ajo kara olaranyani. Ninteru oshi iyie arany osinkolio le dukuya anu naa kalo sinkolio ilo? Ataranya apa 2015 osinkolio ojo maisha Enkai enkisisenye nikiranyaki orkerembe nikirrep pooki bae nemukenare nerrepi ore keperro seuseu ninyaita pooki toki ore peyie kipuku tenakurro neipota ajo nakuru tendikir nemeimayu neisho enkarna maimayu ore oldonyo lonung'ot neipota ajo loonkonot kakwa kwapi nana? Neisho enkarna nyaururu ore enkop enanyokie neipota ajo nanyoki nkwapi ang' apa nena kake simaitie neoru yiok nepuo kulie Kajiado neponu kulie Enkare Narok ekejo apa maidaki nkwapi ang' apa nawaki nana. Wonderful. Neeku ninye neele na ilo aranyani neele oji Ben Kimorgo na ilo sinkolio apa ledukuya. Etii osinkolio ibung'a oleng oji Enkai naata. Tanya sii duo ilo sinkolio. Enkai naibelekeny irishat onkatitin. Enkai naibelekeny irishat onkatitin imbelekenyakaki sinanu enkatini ai. Ore ilo sinkolio na kaji ama duo oshi matang'asa ashuk siadi kidogo. Ama oshi piijo maisha Enkai enkisisenye na what came into your mind? Amu kadamu ajo high school itii. Ajo oshi naewuo elukunya. Ore inakata na high school atii Elulung'a boys. Na ore inakata parany ilo sinkolio my friend keeku manya endaa tenadamu ilo sinkolio nelotu indamunot ainei osinkolio laa mekure apa anya endaa. Naret Enkai inakata nalotu ai-release ilo sinkolio nalotu aku at least amu aiwuo nai-release osinkolio nalotu aku afadhali nabulu oltau kake nirorie ilo sinkolio irmaasai oleng nirorie olosho lormaasai oleng nenyorru iltung'anak ilo sinkolio neshipae iltung'anak tilo sinkolio naret Enkai oleng. Eton igira aipanga pias part 2 ilo sinkolio ashu indipa? Aipanga paas part 2 ilo sinkolio ore eton itu aas part 2 naata naa entoki taata nagira aboloki irmaasai naji eimu rishat ormang'ati. Akiti misioki aimie irmang'ati erishata nelotu osinkolio oji erishat onkatitin. Nelotu osinkolio kanyoo nataasa oshi pee itadamu ilo sinkolio? Ore osinkolio lojo Enkai naibelekeny irishat onkatitin naa situation emaisha apa natii nadol ajo eniabori oleng najoki olaithoriani Enkai naibelekeny. That's Daniel chapter 2:21 naa kejo Enkai naibelekeny irishat onkatitin. Neeku inoshi paewuo arany ina album najo Enkai naibelekeny irishat onkatitin netamayiana iltung'anak kumok oleng. Etii entasat natii all the way mile 46 te Kajiado natoiwuo enkaranyani naji Lea Melita na ore pening ilo sinkolio itu enya endaa teipa my friend mitoki anya endaa neirora itu enya endaa. Wonderful. Etii eranyare akeyie olosho le maa netii taata mashoi kaa dupoto inoto iyie teranyare sapuk yani anaa ninteru eranyare mpaka sai kaa dupoto inoto? Ashe ore eranyare nanoto dupoto sapuk oleng amu ore entoki edukuya nateshetaka eranyare enkarna kaata enkarna. Ore enkarna Ben Kimorgo naisapuk ina arna oleng naa ninye nanu agira adaare. Number 2 ateshetaka enkang kaata enkang kaata nkishu naata nkera naa tenkaraki eranyare. Osai anaa olaranyani kakwa golikinot oshi aimaa olaranyani nisulaki oli atua nkishu tolosho lormaasai? Ore olaranyani naa keeta ngolikinot kumok naimaa amu ketii financial stability dol ajo elelek meeta ropiyiani neeku ntokitin naijo nana ninye taata naagira aitanyamal ilaranyak lenkop ormaasai amu kikiti support oleng olaranyak lenkop ormaasai megira ai support neeku ninye duo oleng
financial breakthrough. Exactly. Mikidim ata meeta ropiyiani. Wow. Yeah. Etii oltung'ani ogira aton sininye neyieu nerany, neyieu nilepu anaa Benson ashu Ben Kimorgo. Egira aing'or saai ena clip eneyiolo live nejito, "Oi, tenabaiki ene naa kekwata mayiane." Kalo kilikuai inchoo? Kayieu najoki ilo tung'ani meeta oshi entoki nemidimayu tenkai. Kidimayu pooki toki tolaitoriani. Yes. Naa kayieu najoki ilo tung'ani tipikaki iyie osiligi atua Enkai amu kidimayu pooki toki teninye. Naa Enkai naata pooki toki. Enenkai enkosholai osaabu, irmonyo otii ildonyo naa lenkai. Amu taranya dii ninye oshi osinkolio ojo Enkai karsisi. Enkai karsisi naata supuki orpurkeli. Atala enikunaki ajo keeta nai pooki toki, keeta nai iltung'anak, keeta nai inkishu, keeta nai ildonyo, najo Enkai karsisi naicombine naa keeta supuki orpurkeli. Neeku kataranya oshi ilo sinkolio. Eji tejo peekimu empolos ashu katikati ashu erishata ormang'ati. Katikati yao. Uonchasha siye yiok kidogo ilo sinkolio. Geji Balak harasipor media yolosho ramayan olaitoriani metii oldege tiatua enkaji e Yakobo nemetii esagut Israel osotua lai imurishato hormang'ati imikitume nemeneng'a imurishato hormang'ati. Neeku kagira ajoki neyiolo live imurishato hormang'ati. Tenkarna olaitoriani Yesu. Wow, kanu je pirelease ele sinkolio ojo imurishato hormang'ati. Ore saai radio inidipa atang'amu ilo sinkolio neeku ore irmaasai naa kareleasoki anytime. Ore next week naa keeku video naa kayiolo ajo keret intae ilo sinkolio naa ketii audio saai. Ketii audio saai ready. Irewaki yiok peyie kiwanchasha iltung'anak lemeyiolo live. Kaidim ake airriwaki intae. Toosho siiyie enkiti wueji paa ore ake kipuo aas ena video naapik. Kesipa. Balak harasipor media yolosho ramayan olaitoriani ketii esagut atua enkaji e Yakobo nemetii oldege Israel metii esagut atua enkaji e Yakobo nemetii oldege Israel osotua lai imurishato hormang'ati osotua lai imurishato hormang'ati imikitume nemeneng'a imurishato hormang'ati. Yes, actually. Mikitumie ildegeta imurishato hormang'ati. We, kara ladi apa laranyani atii Sunday school. It is Sunday school. I don't know why the rain started beating me. Ena siai itang'amua. Actually. Atejo nanu ashe. Meshukuru. Ayiolo ajo aitasheyie iloito emasho. Ashe. Ore tenilo atumore iltung'anak le seuseu, Narok, Kajiado, Samburu, tiaki kiata neyiolo live, tiaki dii ninye mifollow amu kigira ai-build talents. Ashe oleng. Ajoki iltung'anak lormaasai pookin, oltung'anak ogira asujaa neyiolo live, peyie kitum ai-supporta, matusuj, subscribe te YouTube channel, neyiolo live, naa kayiolo ajo keeku emayianata tolosho lormaasai, oltung'ani ele ogira aaku emayianata tolosho lang, oltung'ani ogira airorie yiok, kegira ai-inspire iltung'anak kumok oleng, neeku kayieu najoki olosho lormaasai peyie eeku iltung'anak oosuj iltung'anak lang oota nkishoorot naijo kulo naa kayiolo ajo kemayian intae olaitoriani. Ashe oleng. Atejo ashe. Ore ake enkolong naitoki aipot. God bless you. Come running. Meshukuru. Ashe. Until next time. Eton ake kitii streets kigira ayaki ntae lelo tung'anak lormaasai oota nkishoorot naapaasha oosita mbaa enking'asia tiatua ele osho. Kaji Daniel Olesito aka Neyiolo Live. Tuzidi kufollow, subscribe na nitashukuru. Bye bye.